Vrste sila. Sila trenja. Sila trenja je sila koja se suprotstavlja kretanju jednog tela u odnosu na drugo kada su u neposrednom dodiru. Ovdje imam jednu podlogu i na podlozi postavim telo. Ovo telo ću vući nekom vučnom silom, vučnu silu označavam sa Fv i telo će se kretati u smeru vučne sile. Između podloge i tela pojavit će se sila trenja, čiji je smer suprotan od smera kretanja tela. Silu trenja označavam tako što upišem u indeksu Tr. Postoji sila trenja klizanja, kotrljanja i mirovanja. Trenje klizanja je kada se sankamo, klizamo, skijamo, trenje kotrljanja kretanje automobila ili bicikle, a trenje mirovanje kada pokušavamo da se zaustavimo na nekoj nizbrdici, uspevamo da stojimo zahvaljujući sili trenja. Trenje može biti korisno i štetno. Zahvaljujući trenju možemo uspravno da hodamo, pišemo kredom po tabli, držimo predmete u ruci i u ovim situacijama nam koristi trenje. Trenjem pocepamo odeću i obuću, zagreva se motor automobila, pa mora da ima sistem za hlađenje. I u ovim situacijama je reč o štetnom trenju. Sila otpora sredine. Sila otpora sredine se javlja pri kretanju tela kroz gasove i tečnosti. Gasovi i tečnosti se jednim imenom nazivaju fluidi. Ova sila se suprotstavlja kretanju i ima suprotan smer od smera relativne brzine tela u odnosu na fluid. Ovdje imam strelicom prikazan smer kretanja tela, sila otpora sredine će delovati u suprotnom smeru od smera kretanja tela. Silu otpora sredine obeležavam tako što u indeksu pišem OT. Ovdje imam smer kretanja tela na gore. Sila otpora sredine je suprotna od smera kretanja tela. Ovdje imam telo se kreće na prvoj slici na dole, otpor sredine je na gore. Ovdje telo se kreće na gore, a otpor sredine je na dole. Znači uvek je otpor sredine suprotnog smera od smera kretanja tela, a pravac im je isti. U tečnostima je isto tako. Ovo je smer kretanja tela, u suprotnom smeru od smera kretanja tela je sila otpora sredine. Sila otpora sredine zavisi od relativne brzine tela u odnosu na fluid, oblika tela, čeone površine, vrste materijala tela i vrste fluida. Sila zemljine teže i gravitaciona sila. Zemlja privlači sva tela u svom okruženju i ta sila se naziva sila zemljine teže. Označava se sa Ft. Na drugim nebeskim telima također deluje ova privlačna sila i ona se naziva gravitaciona sila, obeležavamo je sa Fg. Ovdje imam sliku Zemlje i Meseca koji kruži oko Zemlje. Oznakom Fg su sile kojom se Zemlja i Mesec privlače. To je gravitaciona sila. Sila zemljine teže nije ista na svakom delu zemljine površine. Najjača je na polovima, a najslabija na ekvatoru. Jača je u ravnici, a slabija na planinama. Sila zemljine teže nije uvek jednaka gravitacionoj sili. Ove dve sile su jednake na polovima, a na svakom drugom delu Zemlje sila zemljine teže je slabija. Ova razlika postoji zbog rotacije Zemlje oko svoje ose. Nekada možemo zanemariti uticaj rotacije Zemlje na silu zemljine teže. Tada se uzima da je sila zemljine teže približno jednaka gravitacionoj sili Zemlje.
Ovdje imam jedno telo, zemlju i ucrtana je gravitaciona sila. Karakteristike gravitacione sile su: napadna tačka je u težištu tela, uvek je vertikalna sa smerom naniže i uvek je privlačna. Težina tela. Težina tela je sila kojom telo pritiska horizontalnu podlogu ili zateže telo, kanap, oprugu, plafon, o koji je okačeno usled gravitacione sile. Težinu tela obeležavam sa Q, a ona deluje, njena napadna tačka je u tački kontakta između podloge i tela. Ili u tački kontakta između tela i kanapa ili nekog drugog predmeta. Kada telo bacimo uvis i ono se nalazi u vazduhu, tada ne pritiska podlogu i ne zateže kanap. Tada kažemo da ono nema težinu, to jest nalazi se u bestežinskom stanju. Težina je vrsta sile i njena merna jedinica je Newton. Kada se podloga i kanap ne pomeraju u vertikalnom pravcu, težina tela je jednaka sili zemljine teže. Ovdje imam dve slike, na jednoj je ucrtana težina tela, a na drugoj sila zemljine teže. Primećujemo da se ove dve sile razlikuju samo po napadnoj tački. Napadna tačka težine tela je u kontaktu, gde je kontakt između podloge i tela, a sile zemljine teže, napadna tačka, je u težištu tela. Električna sila. Postoje dve vrste naelektrisanja. Nazivamo ih pozitivno i negativno. Električna sila je sila međusobnog delovanja između naelektrisanih tela. Može biti privlačna i odbojna. Kod raznoimenih naelektrisanja, kada imamo pozitivno i negativno, između njih će delovati privlačna sila. Ukoliko su to ista naelektrisanja plus i plus, sila će biti odbojna i minus, sila će biti odbojna. Raznoimena naelektrisanja se privlače, a istoimena se odbijaju. Sile F1 i F2 su iste po pravcu i intenzitetu, a suprotnog su smera. Kada lenjir protrljate kroz kosu, on će privlačiti sitne papiriće. Kada balon protrljate kroz kosu, uspećete da ga zalepite za plafon ili zid. Magnetna sila. Svaki magnet ima dva pola. Severni, oznaka je N, i južni, oznaka je S. Magnetna sila je sila međusobnog delovanja između magneta i gvožđa. Može biti privlačna i odbojna. Raznoimeni polovi se privlače, a istoimeni se odbijaju. Sile F1 i F2 su iste po pravcu i intenzitetu, a suprotnog su smera. Pogrešno je reći da magneti privlače sve metale, zato što postoje neki metali kao zlato i bakar koje neće privući magnet. Kompas koristi magnetnu silu da bi pokazao sever i jug. Elastična sila. Elastična sila je sila koja deluje u deformisanom telu i teži da ga vrati u prvobitan oblik. Kada istegnemo gumicu, sile F1 i F2 se suprotstavljaju deformaciji i teže da je vrate u prvobitan oblik. Sile F1 i F2 su elastične sile.
Sile F1 i F2 su iste po pravcu i intenzitetu, a suprotnog su smera. Ako oprugu istegnemo nekom silom F kao na ovoj slici, opruga će se suprotstaviti elastičnom silom Fe istog intenziteta i pravca, a suprotnog smera. Na drugoj slici, ukoliko oprugu sabijemo nekom silom F, opruga će se suprotstaviti elastičnom silom Fe istog intenziteta i pravca, a suprotnog smera.